oil na wigo chiria chia mache inyoranga chirange chiga nigo chiri kurwase chiri chiri guririke iriria gatigati gwikariguri ria bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yero tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Chinsanya chio tukawa gatano mutinyo gatano na kabero mwaka wechiri ubere 2025 wairire uyana inde mwanchwa umuri Getembe Television ekene kionga chinsanye asenchira ereyo keranu weekend jengoro ga Catherine Nyaboga veni Nyaboga kuraso muno horiwe manyeririo na boga balna basundari kristo dia kabero nero kweneke buna chibi chana Mario Gingo ikirachira asenchira yewe keranu karansa keto komanyiga tiari abereka wateka litsko riaringeri tambe. Abanyakenyoro ba umosasa mwamanua sublocation award ya Nyatieko bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii ni kubabukani ngana yogoichania magiga y'umusaye miaka 21 koisungia mwaye obotuko bugokira rero korena ngana nangina umusayu ni umusayu achitegoro no musubati omonga otari umurugio ye okawaida ase obotuko bugokira rero baba kuigwekana babwate esegi igoro yechibesa ichitamanyikaini bunanirenga asemono abanyakenyoro bagikirengana ase gatia basaye babeire bagoso asobwanchani na basubati gosabangina abo babaitaneti emyaka ndipo nasanya no roboto ro asenchire kobwatia ekerero naso mwiburi kumusiria omwana ye okwerusio bamoyo negekore getirie kya butambe kurinde asa matuka bwango iga nigo kyarekanire kobe kya butambe aya maiga yo musa yomo aselieta Nemuel we miaka 21 werusia obamoyo obotuko bugo kirero asenka yo mugaka omoi nigo yarekana koba nobororo obonene emambie yiga chingaki eamate yaboka nakonyora omumurage sungetie asomote Seni tanjo si mo inkoro kwa
Barogo baigo bachete saa 5. Ekere bachete saa 5. Bono liba igoire basoire nyumba bagwanza kurwana ngoigwe parara. Kubora ninki nande ngara akora ngaraira na nyumba nande ngasoka. Bono nalingo to kuigwe mukungu ya kwa ngentre. Bono mukungu yo gakumurama omo murera akirete. Bono mumura akomotebi ngachibese cyane. Mukungu we bona ari iguru. Nyagosira nigatigara bieka chinga kyo monginoye agenda sobo guchikomorera mamu mwabo oyuro murwaire. Keri engana bono era ya mwirirete konyora umusubati omungao na komoreta asenka ya buri tukurie igoro. Oyue bono egotebekana onyometwe asangago na boigo kuibura abana batano korrekana nga nigo amwengerete asemiaka. Musubati oyinaji komurigere nanyo no mumina. Kakingo tebanga kaki abana baitu kakimutagwanja kakimonyoma abana abasubati babalenga ine sia basae baitu bareta abasubati ebigori byabo no konywa ngo changiete ono twasiriria abana baita bake toroche ngobo no bosoka iko koriesa isi yao kwareto mumina otakoreto musubati bokine nera monyora abana emwaku mwatotika Liborio nigo litigarete ase bikore biga koenekiwa gose kubwaterania abasacha munabamura engana bone tarikorekana ase abasubati perfection tia sichinyomba sitomenyete lakini koigweto bwato borro elindi baichibu eri ligokora gochia sabe mono sana nande tema goshare gose kosanga obokungu bwa obwate nabantu bande abantu bali okonyora bagukwana kwana isikorigereria okwengente sabagaka kwabeire iguru kubwabangina abangina bakobamba kwengenta asingencho ka butware gento igaguchaka kubaruruka okwana ogokura bwasoka ta kwengenta abasacha ogotwara obokongu wa kirime bwaira nanda kwarari chibuno kwengenta chinga kecho abanyakenyero nigo batebanga chinywomo chia matuka yaiga nigo chiarorekani chino buremeru obonene chinywomo chia kale obosigani go bwarengo buya omontago akorigerio omusubati omanyire ng'enyomba eri nengiya bono chinyome chichiabono bakonyora para babungana nirioka chiasinyire chiatotugutire bono buna intwe abaibori twasinyire kugamba nakiabanga omokungu ori takambeti bwoye lakini igo osinyire buna ng'aki ogokoresa eng'encho omonto oyo abaire omonto omonene tokonyara komokumba omonyare gaki ng'aki abana baito mwatochanda mwatoe ng'ai gaki mwerione gaki Kuripoteri gitaseni kiao kiagatembe kuroiga se kinyoro kia omosasa ikigotoka ime ya muamano sub location location ya Nyatieko ime ye wodi ya Nyatieke bunge ya Kitutu chache sauti leterana enkoro kwa Dipon Hasanya Ritkeri Marioka magega yomuske Dr. Fred Okengo Matiang'i na boigo abara yekoro ensemeria yo kwamire serikali gose the United Opposition gokora etara yabo kurwa orogongoro western nigo igati abantu kure county ya Nyamira besokire na gokwanira etare yo asabange babo barokanire kogoka anene mono enchera abantu borogongoro western babete bakwarigania abara yabo bakorawo no chief coordinator bwekiama kireke ya UPA John Moriasi nigo bagokeire etare yose baborire abagusibonsi kwerekia ase kiame kio kia UPA na boyo kogenda kumwakira umuske Dr. Fred Okengo Matiang'i ekoko ase gangayo chakurikiro kibura wese asobo chori bore mote bo mwaka 2027 unafatu kedi Disemba gotumanya sarobotiro kubwatia Ritko Eremorioka maiga yoyo kabeire omowaziri woburendi waime omoske Dr. Fred Matiang'i amone rombe yabo bakwamireria eserikali ukora etaro yabo asorogongorwa westani Harambe Itale Harambe nigo ababwatani bekiama kia UPA bakurawa no chief coordinator John Moriasi besokire na kogokera ukwariganirwa ukwo omuske Matiang'i ariganetiwe asorogongo rwa westani twalego gutara western yegima county sano twawete welcome to yamono
ogo kumiguo kabantu bate betengana magana makongu nende bakatwa Fred Matiang'i nere batagitune president bambo support tibu ya mono kera kero twali tukwa n'abantu abapento bonimo bonsipi lakini wona ko Fred Matiang'i tukwana yabari wakachinko bichugo 14 baro ririata ne babuye bichugo yo tukweli ndo awa sana ngambi ya mono ga twakore asite matukata toga slogan ya Savisa Kenya tingana rinde netobwate nomusike Fred Matiang'i oyore kuchikoba the president nogo sibiense yaito onye sibia obuchabu bwa beiroro bumoroche bwa abductions bwa sasi na rodo etachi go sibia buno murai ababwatani abaiga bairire chinga kechiga na kuboria abagusi kogenderera komosira omoske Dr. Fred Matiang'i oyo ogendereire korokia erango yekerogo kyoborai bwense boigo nigo baporire abagusi bagenderere kwerika asobonke ase ekyama ekeiga kya UPA musiba liko nyamagata bona UPA ne fira kipati ya omugaka nyaribo na kisesa na bagaka secretary wana UPA mbona yangeire nanka Kenya ngima bali bonsi bali gusi leaders twabagana iria baswa UPA ba members ebyama biri bya gusi biro kyamagara kyakengere paka chupiri we have only one cause to support our national leader Fred Matiang'i twere geste na into abagusi toro kyo mufano myonye tokonyara gwanjuga ali western aso obonge ntungi tutanyarira kore chesta sobongegera toro kyo bwanjani bwa igoro mono kurase ensemo yaye omusasirutio monene bwe parish ya Rangenyo Fata Bernard Nyangeri nigo esokire maiso marore na kuboria abagusi ko baribwa erimo na kumubwatisia omoske Fred Matiang'i aseganga yaye yokoria ekerogo kyoburai bwense twabeire kuno bono bugesiasa tokona kominyokani kuchimata rochega ega mumuro totenga mumuro minto nara igo monene lakini yakarako ewe keki gocha kaboko ga ditangania abantu na abantu akurige limbali babo kwono munu oyene amonere nenje bono kuba sinkaranstega yando chenga anyendi mwale ngikonyara Matiang'i nalega iga nali kubuli cheni sibonsi piba mubwasi korusiye na Kenya egere paworo kiaba Kenya bandi buna abantu balia mbaroche kurugali naende ntobwate ebirengo asituku mubeka igoroga utwate omuntu nasoka ga buna bakoneka hengana eyeiga yomugusi gocha amo na kubwatisia Matiang'i nigo poigo ya irwe chinguru no mwanasiasa Kefa Kiriago kurwase wodi ya Bomwagamo samatango go Kefa Kiriago Bomwagamo na bochikora around yaeta kuripati ya PBOK ikono ntuna bagusi asingenjo mwana itotero Fred Matiang'i tetobe magayae Nake tuji kubaganwa ndansi pina ni gorari yato ndo watu muntu ndo kutupagire nabole PBOK nabole ODM nabole UDA lakini ndo support Matiang'i este nsansa yabeto bagusiga baba tsikura bonsi pi njeto trato muranyi ndo wati kali kubwatekana amo netaro eyo nigo ababwatani abaiga bekyama kya UPA boigo baenekire buna ase sabari eya sorogongo rwa western nigo babete bakoigora chabisi ao chikyama kya UPA kwa kupitia kwa hiyo mkutano tulikuwa nayo tumepata wala ambao wataenda kuangania asa Maraba constituency kuna by election tumepata mchumbe huko the next few months tutaenda kufanya campaign kama hupa hinko reporter Gatembe kurase bunge eyeiga ya West Mugirango imeye county ya Nyamira Njefatigad Kisemba Serikali inahakikisha kwamba kila sehemu ya Kenya imepata maendeleo sawia
na hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa tena ama kutengwa kwa sababu ya maeneo, kiukabila ama mambo ya kidini. Kenya ni moja, tunaweza kuwa makabila mbalimbali, dini mbalimbali, lakini nchi yetu ni moja na lazima tuishi kwa umoja kama ndugu na dada, kwa sababu taifa letu ni taifa moja. Mnakubaliana na mimi ya kwamba Kenya ni nchi moja? Mungetaka tuishi kwa umoja, makabila na dini mbalimbali, tuwe watu wa moja. Wangapi wanasema Kenya ni moja, Kenya ni moja, Kenya ni moja, Kenya ni moja? Ndio umeona Rais Ruto, mpinzani wake mkuu katika uchaguzi alikuwa Mheshimiwa Raila Odinga, lakini baada ya uchaguzi hao viongozi wawili, Rais Ruto na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, wakaamua ya kwamba taifa na umoja wa nchi ni muhimu kuliko mambo ya mashindano ya kura na uchaguzi. Wakaungana, wakafanya serikali ya mapana na marefu na kina, ile inaitwa kwa kimombo broad based government. Hiyo serikali inajumuisha watu wote, sio tu wale waliunga mkono serikali. Ndio unaona sasa, hapo zamani tulikuwa tuna waziri Mvurya hapa Pwani. Mimi Hassan Ali Joho najiangalia hivi na naangalia siku za usoni, nikiangalia kule mbele, nikiangalia wapi? Mbele. Naomba kwa jina la Mwenyezi Mungu nishikane na viongozi hawa wa kitaifa, nishikane na viongozi ambaye wako sasa, niuze sera ya umoja, sera ya Raila Amolo Odinga, sera ya William Ruto. 2027 tumuingize Ruto arudi pale 2032, na ngojea hiyo kiti ya urais hapo mbele. Mimi tumeelewana ama mjaelewa? Hamjaelewa? Hamjaelewa? Nasema wanajomvu oye, twataka tumuunge mkono William Ruto sasa. William Ruto 2027 ikimalizika hapo 2032 2030 hata sisi tuhesabiwe, sivyo? La mwisho, unajua mimi nasema namna hii, kuna watu ambaye juzi walisema wao ndio wengi, ama mkusikia? There is somebody who said wao wako milioni 8, wao wako milioni 8, na wao ndio wataweza kusema nani atakuwa rais, nani atakaa tamu ngapi, nani ataenda nyumbani, nani ama mkuwasikia hao? Na wakawaambia nyinyi watu wa Mombasa nyinyi ni wachache. Amkusikia hayo? Mnaambia ati Mombasa ni wa nini? Mombasa ni wa nini? Simuliambiwa Mombasa ni nini? What I want to tell them today, kuri studio ya kabiri uke kurasomo
Manyiro na ichengoro kwa Catherine Nyabuga tuaro borigiri borobia ase omorobiro weekend jamu yora chigore tuona DJ Reels ase gikagitare gitambe tumirane Reels korea anki. Superstores.